Abeebembezi ba district ya Bushenyi bebemirwe chairman w'entebe ya katano ahabwa district Jafar basajja barabwire ba headmaster b'amashomero mu Bushenyi ngo ukaratanda kibira beje buzo aha murundo gunahenderera ruzira. We shall not allow it. Chachi cyo abukwana baje inspector is culpable omwana yo wakoze umwana atashimwe kwakoze nayo uzi inspector abana bona bari ko kwigiza kuchimanya but chargariyo kibakizariwa. So avoid as much as possible. Kumara chobo yeyomwe konkaba ryoha owa. Hati gone wana sinkiga na kusindisira okagindisira Government aided. Ati message. Government aided kani mwasomero zungu kani mukusomesa. Okwatira government yakweza wasomesa. Ya kusasura msara wasomesa bona yabasasura kutira. Yakorere birisitsona. Urukurre kigombe cya Kohene Campaign Foundation ashabira abashomesa kufitaho amani minje bakashomesa abana bitu batese gokopa. Saba kwasere noko. Mar practice. Please, aba bana boro no hendekera. Aba bana boro no jotereka nkopere. Bateke mwamana bucirikari obarekure befeho. Twabona. Minister w'Obwegyese mu Bushenyi Edward Mpabwa asimira abahireye buzo ngo nikije kuyamba beji okora kurungi. Ogutumurundo gwo kubanza ngo twatwagambire anshonga yo kuturetera bizamu. Ubwo abisoka turetera bizamu kandi twabikora kandi assessment nunundi o learning process. I happen to be umushomesa ni manya assessment ne manyisati. Na munongo mbwirobu ubwo abana bari kubatebekanisiza okukora ibizamu byawo bya kamarizo kandi ni manya ngo niza gukora big impact ahabwa abo kutebekanisa abana ahabwa PLE trillion za gukora kwezi kwikwimina kumwa ogubira umurundo gwa kashatu aba Campaign Foundation kwera amashomero muri Gara West okutunga ebibuzo gasha kwa Abraham Muganzi.